ole tuntum video wa chuan India pralat jani chanchin maktak hi kan ngai thadon ani alar na chan chu kum60 chung chole tui e in mia lova ain chalwang ania ama ain soidanin August kumsang zakwa somni pakwa khana piang ani yogi pralat jani hi chundali wala mataji tia shiat ania meni somni paruk kumsang hi somni khan Gujarata aboral ani scientist doctor le mi puide tan vo in thleng hian mi maktak alani chunzom reng pralat jani chungchanga thilbeng war thak tak tak te kan ngai thadon ani pralat hi Indian monk ania charada khuwa apiang aman asoidanin kumsari miani in an in achu asana ram hnoya kalta ani kumsom pakhata upaniin sakhon nalama ton hriat ani chowa Hindu pathian amba zui tu ni veta a hemi tangchi a hian amba ang turin mi chethom hnoa in chechu athangta a sari le tlereute ain belbaka adar thlenga sein asamazu athabok Hindu mechia pasal nei to te angin bindi le sindur chu amang ve boka hei wang hian mataji tia hriat ani pha pathian nu chuan adanga tangin tui chu alon thlak tir ani aringa hei hian chole tui tel lovin adam khochu tir ani aring bok hei wang te po hi niang chu anun hi amakin mitam tak soizui a hlona chan he tianga alo ve top thei hi scientist doctor le mitam tak te chuan makan la tereng ani kumsang zakwa somsari tang to khan Gujarat temple ambaji bullok ram hnuaya puka chuna cheng to a tuktin darliya a thozi a thina a hun tamjok chu meditation ti nana mangthin ani kumsang hi pathum khan Starling damdoin Ahmedabad India Dr. Sudhir le physician then khatte chuan pralathi ni som chung zirchian na anneya room tuma klopo thelawa chuan an data ani zirchian na anne chung zong hian doctor te chuan pralathian zun le ek anei mi lo thi an soi ani damdoin spokesperson chuan pralathi apa ngai vekti asoibok nimasela maktak mai chu adang chunga kuaneya hei hi thilpa ngai ani lo hemi hnu hian pralathi kumsan hi somkhan zirchian na neile turin Dr. Sudhir le researcher somthum Indian Defence Institute of Physiology le Allied Sciences le organization dangte chuan an boipui le ta a team te hian clinical examination an kalpuya athisen an test baka ataksa chu endikna scan an neibok tin hetia an zirchian lai hian CCTV in engtik lai puin an lak baka mishing puin an thlir reng bok researcher ten an soidanin pralat jani hian in bol le kam thu lai chawin tui chu khoi ti an soi ani kumsang hi soma ni sompanga chung endikna an nei lai khan chole tui ai in mi lo baka ekina po akal mi lo bok chu mai ni lovin doctor ten pralat jani laka test an nei zongjong chu apa ngai vekti an soya arhisel na chu atha ani Discovery Channelin kumsang hi paruk khan The Boy with Divine Powers ti chu documentary ati chuaka pralat jani hi minute nga chung alang ani tin hei baka hian Austrian documentary AM Angverwordas Leads ti apo ainlan le bok nun maktak mai chu manga mi tu ma chole tuitel lova anun theilo lain pralat jani ero anun dan hian mitam tak soizui alo te strong shan neya researcher scientist le doctor tepon athi ma thlengin zirchian na anneya nimasela anun hi thilmak ti chau lo chuan asoi fi theilo ani chole tui telmi lovin pralat jani hi
kumsom kwa pakhat adam thei ani kumsang hi somni April tha khan anom samlo tana an khua Gandhinagar district buloka kirle chak thua soya covid wanga lockdown ninga vel an nei nu khan nima sela abe seyang heroin a thleng talova athi chan chu hriat ani lo bok arwang chu an khua an la le ta ani muhil theilova om she om zia kan re theu ome ma se hepa hi kumsom riat mi ni in kumsom ruk amuhil to lova doctor te pona chan an shelo he putar kumsom riata upa hi Vietnam mi ania kumsom ruk amuhil to lo hei hi ano pan laya akhua sikwa ka tangin amuhil theidalo ani aming chu thai engok ania kumsa zakwa somruk pani atang khan amuhil thei to lo engoka thian tele an thenom te chuan amuhil lai chu an lamhulo shrim ani medical test rang an nei toa mase engma hian engoka hi amuhil ti proof na an nei theilo hetiang khopa atlai war jing chung hian ataksa ngong engma anei lo bok alandan bera chuan engok hian muthil theilo na insomnia na chu engtik lai puina veiti na ani ber mai mi then khat chuan amuthil theilo chana hian khovel indo pui pani nain anghong wang anen ringa chuti lain a thenin nat nawang takani an ring vele thung mi ring panga ya chuan darkar ni lek ni khata mutaila ala tok zo chuang lo ani chuti lain than engok ero kumsom ruk chuang muhil lo vinom to a ataksa ngong engma nei boxi lo hi thilmak tin a soi lo thei lo ani muhil ngai lo kan soi lain mungun lutuk kan soi ve ngai don le tlat he Indian pa hi kum khata ni zathum amuhil top maya he hi chan chu nat nawang tak aveiwang ani he pa hi ming chu pur kharam ania Rajasthan state badua khua cheng ani exists hyperinsomnia veya he hi sleeping disorder ania athuaka proteinom chu TNF alpha tia an ko hi asang emo aniam changa piangin amuhil ngal mai chen alan danin pur kharam hi avoi khat muthil hian ni somni changa ni somni panga inkara re aw thina chuti lain mi pangai ero darka ruka changa darka riat inkar ni khata an muhil chen thung India media ten an report danin pur kharam hian mamo lamkhom nan dora thakhata ninga vel kal thina abak chu inbual na tho eile mut ani mai an ha tho na hmuna po amuhil thina heti amuthil to hi chuan kai tho thei ani to lova achung ten anti thei zong chu hruai hoa choi tur pek ani achung te hian kumsom ni pathum liam ta khan natna veiti an rethiam to a natna wang taka veiti chu thil chiang tak ani bok Indian mi ten real life kumba karna tin amingan phua he hi thonthua man lai hindu pathian ania chum khata tharuk chung mutnan huna mangchen media te chuan anat na hi enkol na engma aladong lo antia hetinga kum tam tak aum to na hian luna siam sakti an soibok pur kharam chung kwa anupui tiamin an zawain lowa nan thok china he hian an mamo sang te aphur ruk chen ani pangai takin aum le thei ringin be seina lian tak achung te hian an la nei reng ani ole tuntumatan chuan khati zong kha ani e